Всем привет, с вами Асель Сериковна, и сегодня с вами будем учить новую идиому I'm in my element. If you say I'm in my element, it means you feel comfortable in a certain situation, and you enjoy it, and you are happy because you are doing what you like or can do best. And it means you are in your zone, and no one can stop you. Эта идиома на русский язык будет переводиться как чувствовать себя как рыба в воде, либо быть в своей стихии, или быть в своей тарелке. Ал қазақшаға to be in one's element идиомасы қысылмай, қымтырылмай, қандай да бір ситуацияда, немесе қандай да бір жағдайда, қандай да бір жерде өзін өзі еркін сезіну деген мағынаны білдіреді. For example, I'm in my element when I'm organizing something. И следующий пример. You should have seen her when I asked her to sing. She was in her element.